Right, so ons is hier by Bearings International, maar moenie dink dit is net bearings nie. Dis alles. Kyk hier, van grond tot silo. Dis nou vir jou iets interessants, maar ek gaan nou 'n bietjie meer hoor wat behels hierdie van grond tot silo. Alles hier agter my staan Andrew. Ons gaan 'n bietjie gesels oor wat bied hulle, wie is hulle en hoekom moet jy hulle produkte gebruik. Hallo Andrew, hoe gaan dit met jou? Goeiemôre, hoe gaan dit daar? Nee, ons kan nie kla nie, ons kan nie kla nie. So vertel my nou 'n bietjie. Ek sien van grond tot silo Bearings International. Wie is julle en hoe lank is julle al in die land? So, ons is al 75 jaar in Suid-Afrika. Ons is Bearings International. Ons verskaf alle produkte, motion produkte van laer af reg deur na radkas, ketTanks, wiebelde, etc. So ek het so 'n bietjie van 'n meganiese agtergrond en ek weet die eerste ding wat altyd vir jou moeilikheid gee is 'n bearing. 100%. So wat se stappe vat julle om seker te maak dat julle bearings nou die kwaliteit is wat hy moet wees? So ons is geconnect met verskaffers oor see wat ons saam goed ontwerp om na die mark toe te vat. So ons het ons het verskillende brands wat ons doen wat ons nou van oorsee af inbring vir die lokale mark. So I can see at the back here. Thank you. I can see at the back here we've got the from planting to silo. Take me through the products that you guys offer. How do you make a farmer's life easier? Yeah, and how can you get all of this from just one company? Yeah, so what we have is we start from the planting, so we have planter bearings, we have discs, we have those sorts of things. From there, we can service the irrigation industry, where we have gearboxes and motors and couplings and so forth. Then from there, we go to the harvesters. We do the harvesting chain, V-belts, PTOs, bearings as well, etc. And then from a silo perspective, gearboxes, motors, sprockets, chains, pulleys, bearings. So we service all the interconnected mechanical consumables within the entire farming environment. So one thing that I can see here is these two, your planting and your harvesting season. That is just crunch time. And a farmer doesn't want to struggle in those times. Absolutely. And you guys are just there to assist them. Absolutely. So we service planting and harvesting season, and then from there, obviously, into the silo for manufacturing of end user consumers. So basically, from baby to full-grown adult, you're all the way there with the people. 100%. Looking at the farmer, being there, trying to help them to the best of their ability. 100%, yeah. Thank you for talking to me, Andrew. Thank you for your time. Yes. As jy so daar het julle dit. Op die einde van die dag, mense kry min mense wat van die begin tot die einde saam met jou stap. Hulle soek jou vir so 'n stukkie en dan gooi hulle vir jou weg. Sê hulle vir jou, daar's die water gaan swem. Maar hierdie mense, vandat jy leer swem totdat jy op jou eie kan swem en dan al swem jy, het jy nog steeds vlekkies wat jou help. So maak seker jy kom draai hier by Bearings International. Hulle is hierso in die Nampo saal. Hulle is hier so op die hoekie, jy kan sien hierso is 'n klomp goedjies rondom my. Daar's Vodacom. As jy data gaan koop, kom draai sommer hier. So maak seker hulle kom hier uit, maak dit die moeite werd en dan sien julle hier. Dis Farm Space oor en uit.